Kaze turanabasuhuje yemwe mwabantu mwe mukomeza gukurikirana ikino kinyamakuru cyacu mwebwe inshuti zacu zakadasohoka. Turabasuhuje rwose kandi turanabararikira gukomeza kudutega amatwi mukurikirana ano makuru aba agezweho. Murabizi rero tubagezaho amakuru akomeye cyane mu mutekano, diplomasi, politique n'imibereho myiza yose tukayaba sesengurira tukayabagezaho uko yakabaye. Tutabatindiye rero reka twanzike tubabwire ingingo z'amakuru. Murabizi muri no minsi hariho inkundura zikomeye cyane zirimo zikorwa n'urubyiruko mu bihugu bimwe na bimwe. Tubagezaho amakuru bagiye atandukanye mu bihugu by'ibiyaga bigari tuhanyarukira, ndetse n'ibwota amasimbi ku mibugani igiye itandukanye, tukatera amatako tukabazana amakuru akomeye cyane. Amakuru uyu munsi rero muri kano kanya tugiye kubagezaho ni amakuru akomeje kugenda acicikana muri kano kanya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye no mu binyamakuru. Murabizi ko ikinyamakuru cyacu nacyo kibi cyambere kubagezaho amakuru mashya abagiye agezweho. Ni Umuvumo Online TV. Kandi subscribe, comment, share, like kugira ngo amakuru ajye abasha kukugeraho mu mbere kandi ku gihe. Reka tunyarukire hariya rero mu gihugu cy'Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni. Bimeze biti. Murabizi muri Kenya ni bombori urubyiruko reka rurimo rurashaka gukora icyo bita impinduramatwara rwamagana guverinoma ya Ruto, bati ntituyishaka, irimo irakora ibintu bikomeye cyane, iri kongera imisoro mu buryo bukomeye. Rero izi mpindura zirimo ziragana na hariya kwa Museveni mu Bugande. Reka tuze tubagireho tubabwire uko bimeze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hoho rero hari kuvuga ko guverinoma ya Kinshasa yagize ibyo ivuga ku biganiro byavugwaga ko irimo n'umutwe wa 23 i Kampala. Nayo turabasesenurira tuyave imuzi n'imuzingo tugende tuyabagezaho uko bimeze. Ariko reka duhere kuri ino nkuru itugezeho aka kanya irimo kuvugwa hariya muri Repubulika ya Uganda. Ni ukuvuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaburiye abashaka gukora imyigaragambyo mu gihugu cye, ababwira ko bakina n'umuriro. Reka tubibagarukiraho gatanu ku kandi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaburiye abashaka gukora imyigaragambyo mu gihugu cye, ababwira ko bakina n'umuriro. Ahagana kuwa kabiri, bamwe mu rubyiruko rw'Abanya-Uganda bateguye gukora imyigaragambyo yamagana ruswa n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nk'uko byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga no mu bindi binyamakuru biremereye cyane bitandukanye. Ibi rero nibyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamaganye kuri televiziyo y'igihugu cya Uganda, avuga ko abari gutegura uwo mugambi bari gukina n'umuriro, kandi avuga ko urwo rubyiruko ruri gushukwa. Aravuga ati ukoze mu muriro arashya. Umusaza niko avuga. Yoweri Kaguta Museveni umaze ku butegetsi imyaka irenga 30 n'indi. Umuyobozi ukuze cyane harimo arabira urubyiruko aruvuga ati mwabana mwe muhave mutazikoraho, muri gushukwa, abashoka barababeshya, mwikina n'umuriro. Nta muntu ukina akora mu muriro, ukoze mu muriro arashya. Yagize ati turahuze dushaka ubukire, naho mwe muri guhabwa ibiryo biciriritse. Ahandi ku isi bari kurwana n'ubuzima, abandi bo barataka inzara, naho mwe murashaka kuturangaza, murakina n'umuriro. Yakomeje agira ati ntabwo tuzabemerera muturangaza. Perezida Yoweri Kaguta Museveni arashinza abateguye imyigaragambyo gushukwa n'amahanga mu gushaka guteza imvururu muri Uganda. Polisi ya Uganda
yatangaje ko idashobora kwemerera uru rubyiruko kwirara mu mihanda ngo rwigaragambye. Ugutegura imyigaragambyo mu gihugu cya Uganda byafashwe nko gusa kwigana n'ibiri kubera mu gihugu cya Kenya, aho urubyiruko rwaho rugize igihe rukora imyigaragambyo rugasaba ko Perezida William Ruto yegura. Iyi myigaragambyo mu gihugu cya Kenya ikaba imaze kugwamo abantu babarirwa muri 50 ndetse bashobora no kurenga iki kigero. Umusaza Yoweri Kaguta Museveni, nyakubahwa perezida wa Uganda, yaburiye uru rubyiruko arubwira ko bari gusinda umudendezo n'amahoro bafite. Ababwira ko mu bindi bihugu inzara iri guca agati, bo ubu bari kurya, bari kunywa, nta kibazo n'iki bafite. Mu yandi magambo, amahanga ari kubereka ko hari ibibazo, hari ibyo batageraho. Arababwira ati barabashuka, mwabana mwe barabashuka. Bati ntimureba Kenya ibiri kuyibaho muri no minsi, bari kubwira perezida waho ngo niyegure. Ariya ni amahoro bari bifitiye ntagereranywa. Arababwira ati muhave wongera gusiga ndamurinda, mwikina n'umuriro mwabana mwe, mwikina n'umuriro ukoze muzikorashya. Ayo ni amagambo y'umutegetsi w'igihangange uyoboye Ubugande, akaba ari no mu bategetsi ku isi bamaze igihe kinini bayobora za guverinoma n'ibihugu byabo. Arababwira ati murekeraho musigeho, ibi bintu ntago ari byo, amahanga yibarangaza, ariko natwe ntituzabemerera. Mufite amahoro, mufite ibiryo, murarya mukaryama, umutekano ni munangi. Oya, nimuhave, ntago ari uko bikorwa, nta nubwo ari byo. Ku rundi ruhande twabagarikiye ku makuru akomeje avugwa hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi mikoro zacu tuba twaziherekeje cyane, nuko aya amakuru yarazindutse ari kuvugwa hariya mu Bugande, hari kuyarenza ingohe ntayabagezeho. Bakunzi bacu murabizi ko ibintu byose byiza ngenda mbibagezaho uko bigiye bivugwa. Reka tunyarukire hariya rero Kinshasa. Haravugwa iki rero? Hoho haramutse iki? Nibyo tugiye kubagarukiraho kuri kino gitangazamakuru cyacu cy'umuvumo online TV. Kiyemeje kugenda kibagezaho amakuru yose uko yakabaye, kandi kikavuga amakuru atagira ibihuha, amakuru meza, amakuru abagezweho ako kanya, amakuru atavangavanze bya bindi bya fake news. No, tubazanira amakuru ya yindi bita breaking news, amakuru rwose meza cyane. Reka tunyarukire hariya rero Kinshasa. Guverinoma ya Kinshasa yagize ibyo ivuga ku biganiro byavugwaga ko irimo na M23 i Kampala. Nibikubiye mu butumwa umuvugizi wa leta ya Kinshasa Bwana Patrick Muyaya yatangaje akoresheje urubuga rwe rwa X, ahakana aya makuru. Yavugaga ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, umuyobozi mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri gushyikirana na M23 i Kampala mu gihugu cy'Ubugande. Yagize ati nta muntu n'umwe woherejwe guhagararira leta ya Kinshasa mu biganiro ibyo ari byo byose n'ibyihebe bya M23 i Kampala. N'amagambo Muyaya yakomeje agarukaho. Uriya n'umuvugizi wa leta. Aravuga ati biriya byihebe nta biganiro tugomba kugirana nabo, tugomba gukoresha imbaraga z'imbunda tukabirasa tukabikura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwo murongo. Naho ikiganiro icyo ari cyo cyose n'ibyihebe no, ntibibaho. Bwana Patrick Muyaya ahakana aya makuru mu gihe byari byavuzwe ko leta ya Perezida Tshisekedi yohereje i Kampala intumwa ziyobowe n'uwitwa Hero
Irunga aho yagiye aherekejwe n'abandi barimo Abe Bahara Okwibale Jean Bosco usanzwe ari umuhuzabikorwa wa gahunda ishinzwe kwambura imbunda imitwe y'inyeshyamba ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba PDDRSS. Kandi ordre de mission bahawe igaragaza ko boherejwe i Kampala igomba kumara iminsi 5. Ku ruhande rwa M23 rwo harimo René Abandi wahoze ari umuhuzabikorwa ushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na Kinshasa. Harimo n'abandi barimo Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi wa M23 mu bya politiki, Colonel William Colonel na Colonel Imani Nzenze ndetse na Yannick Kisola. Byanasobanuwe ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda afatanije na Uhuru Kenyatta wabayeho Perezida wa Kenya ko aribo bahuza muri iyi mishyikirano. Ibi ngibi Patrick Muyaya akaba abikubitiye hareba inzega aravuga ati reka shwi nta biganiro nta kiganiro n'iki na kimwe twagirana n'ibyihebe n'ibyihebe byo muri M23. Ibyo ntaho byabereye, nabo bategetsi bavuga ko babihagarariye ntabwo bigeze bahagarara ibyo biganiro. Ayo ni amakuru atariyo, turayanze nka leta ya Kinshasa. Inshuti zacu zakadasohoka rero n'aya makuru twari tubabwira yavuguruzaga yaramaze iminsi acaracara ko umutwe wa M23 uri gukorana ibiganiro na leta ya Kinshasa hariya mu Bugande. Ibyo biganiro byari bihagarariwe na Kenyatta ndetse na Perezida w'u Bugande. Ntabwo ayo makuru ariyo, mutwemerere rero aya makuru y'aka kanya tuyasoriza hanga tubabwira ko amakuru yacu arakagaruka. Isango n'isaha tugenda tubagezaho amakuru kwa agiye agezweho, turahababereye rero nta kigomba kubacika duhari. Kandi subscribe, comment, share na like. No kuvuga ngo usharinge, usubscribinge, ukomantinge kugira ngo buri nkuru yose tuhite tuyikugezaho aka kanya. Ni ku Muvumo Online nkuko bisanzwe TV, igitangazamakuru cyanyu kandi cyacu kibagezaho amakuru 5 kuri 5 uko yakabaye nta uryarya nta kujya iminwa. Turi kumwe rero cacaho mukomeze guhorana n'Imana mu byo mukora byose.